Yesu Kristo ase ene anopai so onamitumi ene na adom ene ne hweso paso adom aboaye ama na otwumde dikaye kwesere dai ode awuram mema eye ahwefu nyina akwaba eba salvation adwumadie so ibacho bebre eye wone evangelist Ojera ena isha ena no pay ene Samuel owusu yadi Kristo de echia eye yetiefo ene ahwefu nyina ewo Kristo ena no pay ene dem so wadwane your life ewo Facebook and asa TikTok abomode na share live video no ema afoforo hihia share live video no ma afoforo hihia na efa o comments no efa comment section ho no say ma poma ba life no so God bless you bomode na ene entena be se banwere baako na yenche ewrade asem ebre emi yafa kwase mne na otwi na nya senketo akora ewo kumase sokoban good village empabo kese ye nanso no aba na wiye enra pani behe aforobo a ye boye edi sika epia ewrade adwuma odifo Jacob echi prophet eni dem ba bia wo bia na no pay obofra me chiawo nim se Kristo adom ohoye nemo no se wo hwe me na me pacho wa forobo ema ya program ni sa eguso aye bo afode no enti se wo hwe me wo life no so no forobo ma ya bo modena number ni 0243 819756 ebi abeba Jacob echi na odo dia faso kama nemo nkanasha no so se ukwara we ni ukwara bia no mpabo no guso a koso ewo Sokoban Wood Village ha ukwara no pa no nkro ni ahye mpabo na se no mienu ni apon fiara bia enso ye watch night memrenda na yeye asore nti desi amake no bia no me pacho bebre betimi ene ababehiem oba ababeto ye the major prophet host kofarbai ye prophet Jacob echi one na juma efo ne difo ne asabakafo e wa ha ye do odo eye nyame adwuma oba wankaza bo se wabanyame fie na wode adanse na ebeko sam akwaba ya awrade aso ngengao bibia woko ayere nyame ase nyame ase no de no an eguso ayeka no entina yetinkwam nti be nyame asem nti wadawroma ayi nyame asem nti no bremi afa na yebeso hye wo metu dwumadie no ahye Kristo nsa na de anopai Kristo wo maye no nso atoaso ti enedum fe ko empabom adofne tiefo ye bompai ye nyankopon ne abanka se atumi mu hodenfo no nyankopon na wade atumi ne ahoden nyina ye ode a akoso aye de wa hyehyɛ de kunkun ho kyene no munyam se ayepo tumi no hoden so amade akye asundwem na de bi primo studio ase wa maboni bia ntoye bebia so ebebia du eso hu yemo bofo bone ni mato nyina kyɛ na nko a bread wasem broma no ko so akaye amen na wakwa nso do wasem ne ba no no jatetrema amen na se de bia mana ho de man de kan wasem no na nkunkun ni akyi na kra nyini no sakra no hu ni munyam utumi mabake ho na me ya ho de sese de baraka nyina amen very good yada se evangelist yankopon show yo nyabema ene ahwefo ne atiefo a dane da nyina no yene mihia ewo kasafidie so na yeche awrade asem ebe no aso disede mbika akae no osaka video no pa bomodene na hye ema afoforo eno so eka evangelism no ho na ofoforo bia nso enyebi enhwe inti emfa ensakra emobra amen ya bompa ya really na yetoa onyame asem no so anki ana anopai minimie se ebinom esisi oho akwasore amba
ebinom so ekɔ mo de emra na nebia sam ya na me kasa ise adia ehia kese pa woni pa da seni asetena ere na bra bom se obasum kristo hu na daache okra no benya be papa tena ehia che bibia woni mu Wiase japade nyina na kristo enya brabonum na daache wanya nkwa mfaso ni so ndi abote nyina ne se ye nyina betimi ni kristo anante ewo kunkrun dedi echire badu owo no abefa yenso akokuro nim ntina no pay asamro kase no abekoma ekristofuo ibinom ekristofuo titiru ebize de ekoso no etai kristo baba nenche amen asamre atudi se Okristoni se ope heaven akwa Ɛmmɔ bra se Wiaseni Okristoni se ope heaven akwa Ɛmmɔ bra se Wiaseni hallelujah amen Jesus say o se Wiase wem na o se ebinom abraba omo ba enkyere so mu ya kristofo David o ya sori koni praise God amen oni ma biara wati kristo adie na wati kristo na sibia asema mi kan me srawo tie yie reza eba wo amoni pada sani se o ma tie nyame fie na dia onu ni padia yam anso nyame ani na obe pamo afri na hinyem ededi akiri ba ya wura hosam yes ebino anu emfasoa ewo kristo akiri diem ebinim enim sam fasoa no akwese te se akura bia wasori anopa na ne maame adware anaso oposu odware no na onko suku yesu sam hwese dia na ngura ne si ate onko da ne ngozugo bia praise God amen ansana pralo ko suku no adisa maame no fa ko akonya se nyina fo tokali ponyina anza da kwadano tokalipo tofe ogo timene no maame ko contract praise God amen what's up wale no maame ko contract yo se school no maame ko meju sei obi kura wo SS university oni fasoa e school so so oni fasoa sa oni fasoa wo school so a enka owo bi mpon kan kyerɛ no yes ahomachi no num wo si kwaso nanka akọ sukuru no ko nyina no daache ono na bebo ogo akura no oye ya na ma na kura wo mfie no wo ko bedu akura na papa kura no nte ase ba ma me no ani mfasoa owo school no so ani no menya free etu oba no woni nsa obapia ne ban edina ko suku sala ki so som etie jame so amen botani nsa asasi atisoi ya bana kontro amba ye mfiri ha debi praise God amen to bia we ki so je bia wo tire je wo so yes tiname sumro obo dinsa tin ya baba kristo ni besi ho ama kristofo no obenantim ntmasa maturi sa o kristo ni samba da kwa e mo say Wiaseni simple a very simple message mo say Wiaseni se so to ru say Wiaseni ma ye hu kristofo aba ye hu Wiasefo so suyenem
but osmo Paul no aba ya wo ma huru die o wiase we mo yes it wa for mo ho anya ne bai antu kro wiase we so eni ne wo mo so keme pasa anopai osofo bi a wo sai otiefo bi a wo tie bia ma wanche mra krokonko a Yesu Kristo wodi a sha Kristo fo pa no abon waje mra so de biru do wiase a chanse ya litre ni abrabo ebesio the Hebrew chapter 13 verse number 14 Hebrew chapter 13 verse number 14 yes assembly bi ka ho wasena ye ni kura tra hoda wa Paul na ka sa no isa ya go Paul me no assembly no kura yes oswafo Paul osie nyame asam no ko akiri hunu the Kristo mari ni jeri yansam ebe ano do won konko so adoma to wa ni tulu asam no ka sa ye ni kura tra hoda wa ha ye ni kura etra hoda wa asase so emum die baba na tiri kwa na ye hwehwe na yo kuro bi apa aya tiri ni kura tiri kwa na ye hwehwe onyamopon ade batom wo mo sum Kristo ewo ahotie kwan so cha kuro kronfo nko dabi praise God amen cha kuro wudi ni nko dabi obia otitwa ni yonko nanti okoko ni enyiye bisa ati ni fuku yes tisa wo sai na o ma ni Kristo dia na me samse me ganjo sari ai ye ni kura tena wada wa ha ye ni kura etina wada wa ha emum die baba na tiri kwa na ye hwehwe na mo kuro aban tiri kwa na ye hwehwe hallelujah amen wala asanko open wa kwa na so open wa ko jemisa kuro ansana obeje mo wura ya wo djuma ya wo ho wo duma so mo djuma so papa ndi ebirum ya mama dani Kristofo so jase yes jewia se to baabi ewia se anu ni manje boni bi ayi ni pa bi da ama ne broso praise God amen ena ko se no pai of okwafa of wope so jase woni ne na fofura se buku program bi yazo ngoto akora a program na omo ko ni Kristo mu die omo ko twitwa bi praise God amen o ba se ta sene na ase aba sore aba yi santa ne gu ho ase ndantitia sanda we pi abi pia bonte akotu sintidia wiaseni ne Kristo ni wala misiaro pai meni nyame na kasa ampa ya okira nkwaje wo atuma yie efisa asase atuso ya bara kontu ampa tigname asase nganjo sa Hebrew chapter 13 verse 14 ajo sai na ye ni kura tena hoda wa ha ye ni kura etra hoda wa ha emum die baba na tiri kwa na ye hwehwe praise God amen obi ya Kristo ni oduru American Basia ne Kristo suma firi mu ye firi mu ko anka bi kwa so osum nyame afiri mu ya wa Kristo fo be asam o mo ko do kontu mu a o mo Kristo suma hwiase ne dum bi awani nka o mo mfa ne ma ho dabi jame so amen so ba da kwa be se Ɛmmɔ bre se Wiaseni wani Wiaseni wo bia wani Kristo nyapa yes Wiaseni wo bia na me asam ntene mu bana bra se de ope obon bra se de ope yes I like that word jame so amen but so we Kristo suwa be patolo bre onu hudu dabi tieni yie onu hudu ma bia se chero you are not by yourself yes anymore if you say your boss no was asem so just yes the door kuro no what the moncha area right at nti wonu hudio dabi bare birum amawura Kristo sumwa o ma fa nya matra fara nti di o pe e lo moye whatever one inja amen keka wa mai na ye ni kura tena hoda wa ha ye ni kura etina hoda wa ha emum die baba na tiri kwa na ye hwehwe emum dia elba bano tiri kwa na ye hwehwe a Kristo fo krobi bao krobi enam kwaso eba ye hoye go bono akasa enam to wase asisi kuro no ampa
na wɔn go kuro no ɔmo nɔɔso kakra bi jame so amen nipa kakra bi na go kuro no na okakuro o kasa bɔ no na so ngan zemisa jame so amen ɛdan na ofo se kristo ni na me pato be bla asansia wontimi nhyɛ wɔ bufuo so na timi fo nsuo bodua ni kristo ni kura o kristo ni dabi sɛ saa na bɔ ni tumu a ukenya no maho nyeye dabi you need to repent right now as I'm speaking. Yes. Jame so amen. Wasi ni kura etra wada wa. Yes. The other one is tira pai. Let us say kubi bawo. And we tira pai. Any ampa. Is it have the go now you wo hwa na za ediane. Is it a bilim anda soria. Assassin yama ho fa no de ho. Nkwa. Serebe yo betu pai. Serebe yo be bie nyuma gua hodo. Praise God. Amen. Wode na ba school papa. Jame so amen. The business ever to pound. Benya kasa tenem. Benya kaka bia baba so bia. E wode hihye mu say obetime dum. Yes. Mobile phone bia amba bia e correct one bia obetest bia we. Heaven ni na dum. Praise God. Amen. Ade Bible ko ni bi. Wane ma wane ncha. Amen. E yes wa yi bakona we. Yes. The soul of Christ on you tell me me say Ɛmmɔ brasa Wiaseni fisa ha ya gwa. No time anybody will say me nya wa. Nwotwe. Hallelujah. Amen. Ni ba sai 8. Ana lot of person ni ba sai. Nensa. E come on sai 11. Ye pe suru. Bone no ejo so chen no wa me. Lot mo penso de no. So dum bone no. Nti wure ti a enei Yesu Kristo ni ba se no be nya. Kakra bi. Ha, we Kristo na ba cho mo ni no. Ni mro. Mo ni mre kwate. Ye bone ne do so do. Bone ni do so. Bone. Na wo se ya ko so a. Me tesa me di ho a fa ye ntuma bia sam ya na me tia so. Nenzo. Bone bu du papa. The all kind of credit so we can want some bone. Jame so amen. Yes, when I tell me some. You will never go far. You want to say one more year over the gym throughout. Aba. A faso. The piano and gym. So just yes. But you want some soya. I won't. Aba. The summer then increase for me. And no one needs you to play. Oh, yes, John chapter 16 verse 16 kekase mu obra. John chapter 16 verse 16. What was I? Was it Danije. Let's have a problem again say. Danije. Aye. Somebody na go school. The baga say. Danije. Aye. Everlasting joyful. And our joys. Joyful. Danije. Say you see a kind of will be at here. Praise God. Amen. Was it damage here? Yes. Sankasa. Yesu so mwagaza eka. Or the share to. Ampa. If you ask some idea a young who it will be pabra bom say obeshe wabra wasi. So what I say? Wabra wasi e we nijim. Na ewie no owura koho. The most dangerous killer. And class and can be o bomb by class o be share bi o be a what for brabon pay na sika for ni sam what you need pay on say adoma go nyame che the board dum you fi sa dum adwo apna man o se hwan adwo apna man yes I na o say o tete do no ntie adoma go nyame che the boy sa obo tudumi wase wotugo wase misi suoro na hunu ma pen manye sika pen esi wosai wu fi sa anyama wu mo na to akero ya to kire jame so amen wase down yes so just here enti asase we na asam ya te so ro adia wo wo ni pass it am say over shasia enigia so wo go wie na wo ho a very painful life ending. It's not tell me I'm so vampire. Or so vampire say, I really not go for me pa. You pa. If you are just here. Assassin you are very important, very good. Assassin you.
bere wie no John said Lazarus wadi awra ho ani so ana bo na bra wasase so eyo wanya ni je sikale no ya ni je abo le bra se ni ope owie de na toro awra ho nko hallelujah amen enti kristo fo biruma mo so ahuhia so tiase awo asase wo so mo nshase ante tron samase yesu kristo kasa sa no wase sa o timi dia fa wase nyaare rai ato ko ho so ase na no ma de kro yabi eti pensia o face in life in Christianity but then do do na ntimi ti se Kristo ni baba woni unyi amatena ho abompai apa adwuma bi kagraga ya woni ne wobanna nte huhie mu ontu yabi okoko digalamse boy bi achi wawa mani game boy bi achi all because of one scam bi achi se ba ya obenya daily bread but scam ni ba le man no based on conditions but the mawa odi ade we be mame nsheo jama ama sam nyenye no ase akiso for do no ase dan na ko patuma na utuma okama atuma ana wo dance na we juma lai but you call yourself as a Christian you already failed Mrs. So have yakwa Ɛmmɔ say Wiaseni yes praise God amen kika wa no go verse number 16 what was I was say akakra bi na mu hume na bio akakra bi bo hume akakra bi masa hume bio verse number 17 what was I ana so for no bi kika no mu say yes so for no kika no mu say dia na wasi ye say esama kwa na Yesu so kate akakra bi mu hume say akakra bi mu hume na akabio mu hume akabio mu basa hume o say na me kwaja ne nten hallelujah amen Yesu ka huma se Yesu abozo ka hume mu de nina mega chow sane me akisofo bilum aye kristoso Christianity aye spiritual living so just here Christianity yes John 4:23 to how bad Benedu so kwara so from beso dan no dear person we worship the Lord or God in spiritually yeah physical cry so just here the new be answer utu ho free ho ampa the asofo ni Yesu shia ana o demonstrate and semere kira ana wo se won ho say ana o kache won ho say e na we yi kan e de ma dia asama kwa na owura yi kan saka kra mu hume bi o ka kra mu bo hume na akakra mu so mesa hu ene say arisa me ko da ne nchen na ko da ne nchen ana o ka say ana o saka bi o say e de ne o kan say e de ma dia bi kwa no say kan say akakra bi na mu humi na confusion si asuafo ne ntam obo nte kasa na se Okristoni so pe ha ya gwa Ɛmmɔ bra so Wiaseni o mo bra so Wiaseni ni Wiase abrabo boni bi wo awatamata ho a se o ba Okristoni no nya ni fire pe udu ho be wuram ba o ba buri se boni bi na ni ho jame so amen na Kristo fo bebre a hye bed mena me ga so o mo shabet ofunzo what the mo ba na so just in class wo car mo back seat wo ma wo hye o shabet what you saw them quotation koso wo hye o shabet praise God amen eni se match so pa na ko siala match so bibri the tag sika no dia kwika the go pen faso bum whatever the bible one in town amen take am go sam and to so na to say what was I ene the okay say na ede na ebe we say ede ma do na ebe we say akakra bi so you who the okay na you who the okay verse number 19 what was I and you who say all busa ho no Jesus Christ oni ma de nyina wo hu samoa wo mo kan wo ma twen wo ma koma and wo say wo ka cha wo say ye hu na mu busa wo mu say eti wo no ntimo mo je chi wo mo busa mo say ka say me ka say akakra bi mu hume akakra bi mu hume na bi akakra bi mu hume na ebi so ma sa hume bi number 20 what was I no kwa me say ana Yesu Kristo ebia na no kacha won sa mo bo sunu mo taajo mo bo sunu taajo ewiasefo ni baje na ewiasefo ni ma re baje praise God amen sanka sa Yesu Kristo kae no wo kire e Kristo fo se ewiase ha setena no ena hogro so ahogro so 21 verse 21 what was I 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 21
nya hoboso ai ana nyameso no de obamu a nipa za ma bibia chichire wo nya comfortable sao wonto hallelujah amen o sam tuna twena no na dan awade it se wo na tena wono no koba na ka akura so to aye test ye test na me beto ka na manko test ya me do se brick no kura no etum anase dwane anase say odin simbi yi no wa hallelujah amen na otikriso no bodwaman ti aso dem wa praise God amen se nchirechire bi abewura akriso fo bi nchirechire bi Yesu Kristo se mo ko ka sempa no obi gye a mo mo su obi na su ya mo nchirechire me bo ni ba ni ga so agye adie azama na so fo no ne kai obi a wase wasakra na de woni ni di nkomon ono oba na tise ni wurum oba no so onye arho ade praise God amen baby asia na owura yi agye suwo na onye oba no so just here era so tise ni wurum omoda so ba omoda so no ye hyiamu a ne ka dwomofo ne ka he mbrante ye ne maba wani so onye no wade muti onye no wade wane na se bebre besi ani hallelujah amen ugo kombo waso so asmasi ena bo mesu na meni mbia sa so fo wei akoje sa nchira no so just here woni asamle chira no se so bo su a so just here ko yo ba no ane so won sha ho so a master no isi okura ai wotimo no de ode boaboa na o boaboa ho a yesa mo dwamai temo mo tete nso da mo a mo bu sa bra ni nyina mo nkanya me ma ho me kan go chao Yesu ba na o ko jama kwose stage ala na cha so da mo nyo ba ho ade na wa ko je su bo so ja se na o me wo ba na da so da unso nya no so fo ni prebinum pa cause me de ma church no wi Jama so amen Jongo John chapter 6 verse 20 what you say you go to me say you come again you say mumba sunu matajo na wiasefo ni baje na modi ya mwura beho hallelujah amen edema dio na baya ma wiasefo ni aje wiasa brabo no omu tumbo bibia mo mfan so la ni ma edi ni je ba wiasefo brabo mo a masem pa ensawe eno mo ke kan mo se nyasa geto o obi gofo no fa so sa na bet no wahye mu nyi sika no a ba go vote me kan ma be se 35 bom oba no so oye ne girlfriend oba no so also ade ne man fufu ataso aba no mo ko o beju mo ni the whole night ensawe bo din shisha hodo na o mo we na wo mo enro ho ebadeja eni jeni tini bo bi musa na sikai obi briefcase so a no ballet bom we yi betin sinu atuni se we yi say ba bi o ba na sun pre ne to ahare no da ko bo so pow we yi no da bo so pow we yi no da bo so pow praise God amen what you are saying you are right but you are saying you budget amodi am wo ba hono matano ba wo kinso ni gala ba ha ya krona waso ba ya right wo ba hono wo ba ho because three ya brabo so just yes ani three ya brabo enhia na kinso ni baba bi akra no say obi abo brabo ne a wo put me there e ho man yes ba do do na ntimi and na kinso fo bebre e pepe mu wuro wiase kinso fo bebre e pepe mu wuro wiase jamu fo wiase fo no odina ware no de akoja eduma se no de akoja o to kwa ba no de akoja praise God amen ana sa abrabo wei abu nje de chenso de we do want aso yeso onye konfo ko ekura bible da ho me ko ekura bible da ho so wan kase no se dwuma bi owu anu die ne en free kristo nya na asem nko do so na ntimi ahu se hia bi o
praise God amen wasi wiasefo ni ma re wa ebete abaje na mo de mo wura be ho nti be na wo so me wo akontum atuma sam wa ya tede ama empabo ni kunfu bi asem enfu ya wo ponchi debi praise God amen akisofo bi mu ya big mistake in life is very serious what do go amanoni o atuma sam wa ya den you feel be aduro ni nyina ne se ko ka kire corona wakoso na ban ne se me won corona na me gay agizo bo me munye serious abrawo who tikis home ha na edi ga nu awo ka ya no win ade awo ho ana na o ku bodi na ko na bi e wo so akasa ngeno the word gay wo ka ya na have a shake kakra inwodu amabanya ya kan se so de mu gomori afo ya onyagu poto jafri so ba she wo ene de ko pa djuma ya je so de sakasa mi di oni mege na mege ozo wo kristo lo afeli whatever be born in job amen osi ko di aduro all because of the okoye onye djuma ni be yes we need to be a order praise God amen wa ko ka tira ba na se wo mi kuro no na me gay almost omo preso alma tutu mo na be duru ha nti almost anji sa abamoboni we hunzi ntino na o masrasia na the people na man to do no ko people e wa manane a wode nya ne bibia wo ye be call fast one e ne kwampa atomuda nyankopon be busa ko gem praise God amen mesa Okristoni so bahari akwa Ɛmmɔ bra so Wiaseni mansonso ya abra woni Wiasefo ntam amba na so mi Wiaseni wo hyiawa wo usampa Kristo hohom ya reba atumu amba woni nkasa tisai nkura kase fu woni mo ba etisai wo betre media so nse me naka Jame so amen nto no toko wasena Wiasefo ni baje Wiasefo ni baje na mo dia mo wura ba ho na ma wura woni ba dane mo ni je anso Mosha etatu a Yesu so kai ni wose wo huni na chiro beta ni je anijia atachiro verse number 21 ato sai wase oba se wo wa ohuna wura ho fisani do wadu hallelujah amen oba na so ya so oba le wo gana ha oba wo na on for pension once go for pension pa the social media so mo ni na mo ni mra ho so ebiru antimi ho kire be o beso mi Kristo nante Yesu wa na fara ho so praise God amen John the Baptist of fara ho so Jeremiah of fara ho so hunisa hallelujah amen no alone hwekoya be pato mi Kristo nante na ize so ma Kristo sumwa so just say prophecy ko betuma ba ho na mi be shirawo we na eda wonim enyama eya kese eni nyam hye no na hongonkro ka ho ase ya bi onka ya me no ere no dia sie onka be jai eno na biti Kristo fo bi na matenya me na se ana wo ka se wo be shira me obema nyade wei ana so dada se so what is so much abrabom ya so simple amba jame so amen so fu ya se wa Kristo mo and what is bibi obeye isa now you have to be tested to confirm say we are ready say only Kristo nante you asase we no e ya kudi asase yes the blood of Kristo ni no me shirawo bomani say wa baba wo ba o mo se Wiasefo re jame so amen wo se Kristo de baba to na no ko tuna no anu akopa buchia mu ntoma ebe kan nso no wale kan so no ja for different colors and look say no pe painting ni if you tell pa atade so nya na say asema ba and the Kristo fo bebre ye wedia so called prophet so called evangelist fo bi bi also ye evangelist ye prophet o ba ware hwe make us our ye look at your one dressing
join your wedding day, but you claim yourself to be a man of God. You are very disgraceful person. You papa. You call yourself we a minister a dominant at 2 places of worship Oba. That's not what call party. That's not the call party. And now I down for your wedding. Now Oba Okristoni ba. No I got to new to new so. Shall we be? John so amen. So much you so more. Me say I wonder who will be able to God's spirit and control. It will be until man of time. Now who control the own free Christo. Wiaseni I'm doing so. Yes. Into a brother. Me say I'm a best. So behind the aqua. Ɛmmɔ say Wiaseni. You say Wiaseni well. A prima na tiawa. Omo bra. I say you omo pay. But the name omo kra na ewa him. Jama so amen. John chapter 16 verse 21. What was I say Oba say wo ohura ofisani do wadu. Na say wonya wo ba no a. Na so wonya wo ba no ya. Onkai wo ye hia ni bio. Afre wo onkai wo ye hia ni bio. Eni ti e wonya so wo ni papa wiase. Ani ti a wonya so wa ya ba wo ni papa wiase. Hallelujah. Amen. So na tu so sumo etia. Yes. Enti bia na unam huhum. Bunisa ahota. Bunisa ahota. Because when you hear chino, e kunjini anasa na de ba. E fuba. Nti biruwa. Monje nyame asama to akire. Na wo no go for Wiase. Ani mo ababa bane no mo ntwom ho. Ana business we aba. Eneska won. Azubo kondo etie nyame asam. Praise God. Amen. Onu timi ko fa tramo no de ko inchi. Wa na mo de ko inchi. Tramo no ko inchi. Odu bari bia na uska utrama prisifo. Yo so jego motum. Wa le fa bana nche. Amen. O say ayi abran mu no. Oba yem MPO say kind of say amenu ku mu dia. Enche be yiye. Wa de ho ko wuram. Abraba ibrim so boso ne papa. Whatever arrange. Amen. Me say Wiase ya bana control. Yes. Aka kriari. Menje su Kristo o me yiri ya fu. Jama so amen. Amen. Don't go verse 22. What was I say? Yes. Namonso. Se mu awre huom. Se dia awre huom. Na mehu bio. Na Yesu so be se fu bio. Akoma be tomo yam. Na se o Kristo akoma be tomo yam. Akoma na ya be tomo yam. Hallelujah. Amen. Me don't for wo shame. Enti Yesu Kristo pia wo betiam ade ani je ko sham. Anasa wo ya ho bobo e be dwane ko be be ate. Yeah, some I don't know who. You gotta say I live on Sagrada Ejudra. Dear, Nakuma Mufita, we need somebody in Hulu. But they want to Banano. If I am no Kurampasi. We be a Christian, a software, we'll call a software. 10 boom, and I'm 1 year. One was such a yeah. You know, I tell you were going to show up. You panel. I had to be seen. Now what time that brand the wood and just go so bad okay Yentina SSA you have to swing and go on. But you don't so you go to now Ɛmmɔ Jama so amen. Let's go to God. Was in a man who bio. Was no one bio. Makuma Tomo yam. Namuani Giano. Namuani Giano. Pian to win in on some. Oh, Pian to me. And you know, some. And you haven't grown. You don't walk around. Usonya Kugua. Oh, Pian to me. Go you for. Say, I don't know what heavy. And that one was some bibia. Hallelujah. Amen. Was it just Christ Yahuna? Yanima. Yes. Now, I was right. Bien to me any fears. It's a woman from now you hear me at all.
me pato bebre bursa aniji a etwe me bia yes dache okra no kwaje ampa jeme so amen no bo hono mo otimi ka se masun kristo bibia mu nya basa mu bia bone yesu so kan nyina ne nyame asem kan nyina me disu brepe na so ade ntina me nam hu hia ne ahotirim na so he etina we abambuo we ne se adai ye nipa bi ho a sam abrabumro obefa saa problems ni saa dia kowe ene so nyanya me dio we kristo dia also bible kan ba bi say Satan etimi say hona no ba okra ne dia yesu kristo bejeno osa jama so amen ti jowo mu bia eya dinka bongonta e wasitirim se miseki bia ho dia kuonim se miseki so ho no wasaka no pena no chew no be wo frisa how no amanierim so just here take our remember and to aso to say what as I was in na ko be tomyam na mo ni tie be tumi nyi me nsam be tumi nyi mfiri mo nsam na eda no nsam bibia honest yes praise God amen was say dan ya dey em nsam bibia if you say do you hear bia no but they do yes ni so kristo ni so pe heaven akwa e mo bra se wiaseni ampa kristo som watiama fre bebre no so nipa kakra bi na yesu kristo beje won Matthew 22:14 two Church International Sokoma Wood Village Bola Junction and the evangelist Talent evangelist Jura and I want to make and I no pay o second video no pressure ma foforo wo be kristo ni a e mo bra se wiaseni if you say heavy a kristo for papa na eko yesu kristo say wa fre bebre Yaba Matthew 22:14. What you say? Was in a one from one doctor. Tell you. Awadi asam kasate nsa. Wa from one doctor. One doctor. Na so one way you want to get way kakra bi. Praise God. Amen. So everyone asam won this year nyame asam dawru. Be bia. Da woman pray. Come. Ana e koso. Yetiam. Sin pa magic kristo ni. Bi tim wo come. Jame so amen dawu no de ya gusu a ya bo yesu so ba na obabo dawu yes se ni ba fu boni amaji asempa ni no nya enkwaje ma ne kra hallelujah amen wama omo fa aji asama ena omo atena ye pa emo mo kra Peter no Philip no Paul no omo braswa omo so be kanse mpanwa omo braswa omo ji asama omo de bobra enen omo kra no ahomegie pam yes ti ayo bi omo wana me so atiem ampa brother ebra no so sister ebra no so eja untiam fa o me kristo yie atuno asase e ba utirim e mo kai se wa ben amana ampa Dela ya fa o kan kwachi ho amana bia me da wa dela o ya fa o kan kwachi ho e no pai e ma ya si won am fa no mum dabi we say ya si won anche e be sai ti so ma kristo so ya Pentecost ni so ya tiri Anglican CAC Church of Blessed Mozama Kristo Disco Church Chedevin and Sarafin praise God amen akanga won ya so mo wo mo Kristo de pedangwa amba CAC ni ya brother gidini praise God amen fia du fia and so that enkaya me wo so so Jesus Kristo na so ma dia so su ba yi Jome so amen se na mi asam se nyi na Kristo ye ba batem ya di penyina papa ne bone obu ho aten nipa you cannot escape that judgment day baby Jome so amen let's go to what's in the brain one for one and one for so one way you want ye kakra bi one you want ye kakra bi hallelujah one this city asam na say yabodwa nyetiam say obi amaja achedie bi ana obi amaja adewi asam de wate but see you be obedient to the word or the calling and very important
jẹ́mẹ̀ sọ amen wọ́n sọ ọmọ àṣà sọ asakra wọ́n bá kristu bò onímọ̀ ti sẹ́yìn wọ́n sọ asakra o onímọ̀ àti sáyìn young boy wọ́n sì sọ wọ́n yíya àfi àyè sí january ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú yí yẹ ká ṣe busu yẹ yẹ ni hwẹ́ máa dodo a wá sí wọn mọ̀ pẹ̀ hwẹ́ máa dodo a wá sí wọn mọ̀ pẹ̀ òhun wẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ pass match rẹ̀ òhun wẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ pass match rẹ̀ òhun wẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ pass match rẹ̀ praise God amen aso ti kristo mu bó kú difo sankani dwuntuni sɔfoɔ odobi kɔ kansi ni wɔn mu mmia no basa akɔnɔ bɔ ni temu akɔnɔ bɔ ni ɛtemu sɛ wɔn nsakira na wɔn anya mpaama ma kristu ntusa wɔn mu a ɛbi kɔ gyem hallelujah amen nsɛ nyame ma na ɔnyɛ yɛrɛ wɔn nka ho yes praise God amen ne jɛ dɔtɔtɔ wɔsɛn na wɔn a wɔfɛ wɔn dɔɔso nanso wɔn a wɔyi wɔn ne deɛ wɔyɛ kakra eti sɛ ɔbɔ wura nsɔɔ dɛm a ɔsɛ asɔɔ dɛm bɛyifoɔ te hɔ deɛ ɔkɔ aduro so te hɔ bi praise God amen ahoɔyɛ ni ɔte hɔ deɛ ɔkɔdo yi nsɛm gu yɛ ɔnso ɔbɛfrɛ mu hallelujah amen mesi ata no yesu kristo bɛsɔne nipa so te sɛ deɛ ɔbaa no yɛ abakwae na ɔsɔne so yi mɛfɛ de bɛ soja nothing else the soldier ẹja no ẹja bẹ dẹrẹ nipa ebinu nti sọ wọn sẹkiri a wọn kyerɛ bẹ kristu mu a nante sẹni enyame asam kyerɛkyerɛ forget about it bi ase mu abrababɔ ne bi ebi bɔ na wobere wɔ wiase wɔm na okira no wahoto kristu mu a ɛyɛ jama so amen wasa ɔrɛ wɔsɛ na wɔn a wɔfɛ wɔn deɛ nipa bebree na wafɛ ɔno deɛ nanso kakra bi mɛtɔfo a wɔhyɛne hwedie da soɔ kakra bi no ka ho anasɛ ɔnka ho kakra bi no ɔka ho anasɛ ɔnka ho sɛ woantumi anka kakra bi no ho deɛ a meka kyerɛ sɛ woyɛ ayɛ big mistake but asenanka nyankopɔn sɛ woda so te aseɛ na yesu kristo mo da so di mae nyɛ too late ama onipa da sani gyama so amen yɛtumi hɛ dii ɔwɔ abam ɔkɔ asɔre nansɛ na abɛtɔ mu adi so wopɛ position wopɛ power aba bɛdu ɔman no nyinaa so yɛhu yɛ na wonenam abosom so as a leader na ɔkɔ bosom so ɛna bɛtɔ internet na sɛ nipa yɛ bɛdiw so a ɛdeɛ na bɛsie ɔmu nyɛ nso tete nsɔɔ dɛm wurade mfa bɔne nkyɛ ɛnyɛ hyehyɛ nyina na ɛsika ɛti sɛ wɔbɛ kristo mu a ma nyame hu sɛ woyɛ the chosen one so ɔta sɛ woke nyame ma ho ɔbɛfrɛ nyankuo papa nim nyɛ ho bataku amɛfrɛ nyankuo praise God amen praise God tɔkɔ Matthew 22 verse 14 wɔtɔ sa na wɔn a wɔfɛ wɔn dɔɔso nanso wɔn a wɔyi wɔn deɛ wɔyɛ kakra bi hallelujah amen wɔn a wɔyi wɔn yɛ kakra bi sɛ kakra bi a yɛyi wɔn ɔmɔyi wɔn fi wiase abrabɔbɔ ni wiase wɔ yɛrɛ abrabɔbɔ ni bi wɔm ampa na ekristofoɔ bebree aduom ho awuram yes Galatians 5:19 wɔsi wɔn a wɔfɛ wɔn dɔɔso nanso kakra bi wɔyi wɔn mɛdɔfo ma kristo honhom ntɔ na nɔpɛ yi mogya ma ne ntɔ kakra bi no nka ho anasɛ wɔnka ho akristofoɔ dɔɔso o nyamesomfoɔ dɔɔso nanso kakra bi na bɛnya nkwagyeɛ hallelujah amen wɔn a wɔyɛ kakra bi no ɔsɛ ɔsɛ wɔfrɛ bebree na ɛsɛ sɛ bebree no yɛ akristofoɔ ma bɛwura nyame nyankuo no nanso only few are chosen kakra bi na mu nyankuo no mu a wɔyɛ awurade dea so ɔte ase wɔn ma ka nyina nka ho abrabɔ no ɔmo bɔ no kyerɛ sɛ ɔmo yɛ wiasefoɔ ampa gyana so amen na asɛnkyerɛ wɔ no ayɛ tim no ewiase abrabɔ no wɔ hɔ a ɛnyɛ papa nka ɛno no
ewiasefo na boss Abraham but now Okristofo bim adum howom Galatians 5:19 yan so Abraham bobole Galatians chapter 5:19 what was I wasna wona munyo dead pefe yes Abraham bobole aye huna munyo mabole no adani pefe ene adwamamo jebika area adwamamo praise God amen and that is our Christian event number look number event pa God bless you praise God amen wasin jebika area ba adwamamo man ababobonya eye hunam wiase ababobonya no jebika area ba adwamamo ena ofa akwara mama wa 13 years 12 years ama tirawa untimi santi so virgin habi aso ta sore hallelujah amen maya to do what it is school wo so called university ane de na no mu yoyo SS4 na dem ma wura wo kwa ni obi wo ayi primary 6 JS1 JS2 never go my boy my boy me get you know me dware me boy me get you know dware you I love you so much so ya mo no kwa no tese no I really love you ma me ni say me bana die me ko to smartphone ma no le WhatsApp yesi bibi de WhatsApp na fei o mo ko ye ni ma bi ho yesi Facebook bi e no ko he ni ma basa enti me phone de about say on to me gas won to was ku dwomu a akwani fi school ba ohia no afre no enti me dem ko to smartphone ma no me ko pay am ni bi wa ba dum kedetia no pay am wa be pay am 100 Ghana and 70 Ghana de what am akora no when you say SMS so you say SMS here me hallelujah ti maya do no nante do na chat wo SMS cool simple way no say last week me call akohwe ayi table information samon abaye suko ni mabi na branch a all that's 25 and above the tintin cheme ayi CV and above no or ko be 26 sorry akura all that's under age ni mani fi ko be 11 years no fi ko ni me chinkuri akura no and was just tita boy ni hu boy no so ayi no waje so boys ni me pesa wa say kukutina ka fodo ya bro mo say kukutina ka praise God amen usi akura na bi gina ho what he no akire minya number akwa men kase minifo ko funa fu bi enkura no akwa men kase minifo ya waje boy na fo papa no bogu so ama boy no okopere na koda na haben tembi na mo say this year security bia o mo be ko ayi central wo ko prison abonsa fo na twere gulechi Kranista akwani sa na wasu ko no we ogo ko jin number yi o ni bo ko suku anaza wo fura na ba say o meja wasare na ko kire na de hallelujah amen but so be have yakwa amon braso Wiaseni baby anga mu ye Wiaseni ana tie djuma mom but no ba kiso mu a so do ma jeta bia wo mpra kwani so ni mpra e dum mako ye deti da ba se no na kola deti o ni se pim asa se no di ba hallelujah amen wa zere no nenkiti to sing that in bosses no sa kakra wa na mo ay so ha na mi pese etina ja sere sam me ka se e sa akura o ko school sa akwani ni faso wo school no so a no di school se ni di agoro on se le those days o to tu school ase no e wo hu so faso e na obi a won ye SS bia no o ko pa adwuma ya eden cause you bisa SS set baka mi nyanka mi school pa ada na kman SS kman tu obi da so ye tu for say jai na for someone no wasu si ade a ya nyawo so ma mi na wo fa na papa so for bi obi hu mpo afro tu for say school of come you go to see again na ebebo da chetie it is your own good yes goodness hallelujah amen what is good that all has see again mama sam ni masem tell us so kosu no shall boy ho but but what Kristo
whatever warenja amen so be have your pa Ɛmmɔ bra so Wiaseni you say Wiasefo ana ni nyame asam adiesie jama so amen nti o choko eni entwamamo efi ana fe efi sha edwamane de okoba asore na woko ntimi ebechino to no ankasa sore ya no no twetwe be ma ebe Christopher ma bebre ye masturbation no no ga so sam Ɛmmɔ want to do on masturbation don't go there so baby what do I target na okonyema me no guase wore ma me papa ni onya badu nta ana wa man namfo bia kan sim bia gu na atwi se akono ba mu kura se bia kura you know sex and sane man oya release stress what does it eti adwendwen so ma otum so ayi nipa obi simitimi na be se na otwe nsa ba busu mitimi na sa de na ejeje akodo abetime bi hia mpabo praise amen asma make esa me no ko mitimi na be se na otwe nsa mitimi na be praise na otwe na nsa mitimi na eye no a akodo na ba mu kanokure hallelujah amen you look at the verse praise God amen wasi efia ne yo and no make you so mu dodo na bebre masabayi oba besia no agasa eguro no koto vibrita no apogoro down so camera ni sine ni wa na pono na wo full screen I want to force nje salia sound was amana goes one no so follow process no osia sisa do you feel we be say 7 years nti e ba wan to get one that's what bieni but if you say je wa de pa no nyefu enyu hallelujah amen na obiya salia no a pound gongro amba efiri ni pa nchai yes so we was efiri we mu a pound and ma pofiri nchai Mrs. Hopper had your car, and more than say Wiaseni. James, amen. Was it even fear New York? If he new. Oh, baby, that what did you pen by the local head? I was in him. What's your soul? I was saying, oh, can't my man head. A man can't come. My man head. As I am Mrs. Shallow. Yes, I am saying. Mensa as wakadi away wakai wanka sa wo hekwe na wona na da yoye bo na so na limiti shafio eni man ko kura na obo mba dare no yemeti nkoyi dama ne ba bebre mpa wa do so wasare ma techeman no pum wode ne techirma ena mahye wode ne nsa mensa o nye nye kura yo ba ha ya kura no o mano bra so Wiaseni evident tibere ye da uboni ampa me ti okwaya o ba fa so a yes o metimi ni Kristo amnante na daache o kana nya be babatra amen efi akoshi bra hallelujah amen ma me po mama nyago bo sha ye program ti be di nkobo amen wase de bai akoshi maye to bi e kwato akoshi bra nye topic ni di no ba ko ye be ka ho azu be di pastor akoshi bra nye hallelujah amen obi ti Kristo nda so ba koshi ni kowi wo de hwedwu kura ayi kan se ntuma twam obeto mpaboa obeto enye so otoko atwa ka wufiri hallelujah eyi ye abaso obeto bi ayi sa ya pie ya fa ha ya sire ha ni nya no ka kobi oyi sika 20 Ghana to fie ene de advance be 50 series o yere wo ma so ta say wo yi be 50 Ghana to fie no na na for cost pen be over be 2 million kudimu 2 million e wa bonten give who be 2 million ya ko hibra hallelujah obia oti asoden na wuntua wo tight eyi to wuntua na ohunam ni paduane no nyoma foforo aka wo sika ye bia me ko hwini maka ni saboti no me bu so ko hwini na me ni mo ni ko hwini hallelujah amen isa won to Wiaseni nyoma ampa achi nyame de yes o to ho
esese utia wo beka na da koto emi uye Kristo mu kohini ye kohini ba onye Bonsoir. Amen. What's it like? Akohie. Dinke hu ye asefo na plan for future. Na ga za sam le na me ba betisa hada. Dabi. Ah. Na unim dawo. Oko housing room ne flat ya. Yiyu. Dinke oyi bi bo na me adwa na ni bisie. So ni ntwa na me hu nyansa. Ama hu nyansa. So just yes. Enti sa wanti ni anya sa na tutuye we ya na ni animu okoho emeyi jama so amen wento da toto Galatians chapter 5 verse 20 akosu bia wonne ana anyoma bonia yasefo ya na abuwe Kristo obiri ya bobo so kiro di sa anyoma babro ne kinka we ni akekaba yasefo ke Kristo fo nkan bere na abuwe Kristo no bi obo sabra we bia so nyankwa jama so amen wento da toto verse 20 ko abosonsom and then on I was what you so feel work to do hallelujah amen ni sie wu wo ko bisase ko wo me wia wo je Yesu sato no ko samanfre ko bisem mo sana e ba bi accident ni sie no mo sa ho nyamra na ye video cool focus yankan no ayi nyankoma de eso ti aso dem praise God amen e bring ti aso dem se gu ensama boso safo ni nyina ko je wa ko se futon kusia praise God amen wase o so nso adutuo membre ejapade membre manemfa da no so ode o want to fall ko je do be sasase ni o ko je do no da be sasase ni jebe so amen se we ye nipa na bodam nipa na twen ebe se jebe so amen na say da ye high school junction gebi nice o ma se na me abuso nipa bia se ge na ge adaya ni ma mu akontum babobra pa ye japade akese geri papa wu nti woni na ma me nkwa na wo odi ni bakro but utumi se o ma starting to say yanko be fana ko na nu na nsa na ma me wuye se ge japade nya akora dia wo japade wo Ghana ha ni abruchire ho obi abushafo ni bi de ge na fa baabi akobo ne dam no ma fa japade no dia ko so wia sese no to mi no mo console o mo je sore na ya wasofo bu o kura na o ba no ka se be jirase kaso na we Kristo o mura tinu ne Kristo sofo ko sia la kwantra o ba ka wa se nyere bu ko sia so ne fa bofom wa sofo we Kristo ya hallelujah amen sofo ya kwantra wa sia ya we nyame dia Jesus so wa kwantra wa sia ya bi wa zibo a Kristo fu bu ni na ho Mrs. Sao Pahavi Aqua, a moment of Wiaseni, and tell them the master of the better. It's in Yama, dear Baya, Naya Kuma Matoya Yam, Yasu Gilsa Huya, a dozen Yamunti, and I make us in the chair of him. Offer a bebuami. Jamaso, Amen, or time, Akayo, Ahoya, Abufu, Aperi, Kunsu, and Papa, the time, and Sambro, I go Bonnie, Amen. Sambro, Barbara, no Akekano. A piece of food will be the whole. Monos Mammo, Monos Mammo, and my memory. Ready all your who yasi. Bro pata abra no so de oyo enda na no pe kwa wa basa obi tinu ko bro enu am ye ne ko dai oba besia no bi sa wa ensa bro no mi o na fofo da no ani ni ba no so no abo ana bo bi de ko dai obo siki gatu obi tinu anya awo ba ma no ya sa ne nka nya ne type of pro baby ensa o ma no kwan ko no mu yenti ni banda da ne o ti ni na ayeka na ebibi to no ko sra be ma ama ko ma ne nsa mu me se di no msi di do wonu ya we ho hwehwe na meti ye no na ese ni pa na ma da bia fun fra mu
so Okristoni ma nsonsoya amra ni yasefo ndama na ka kira bi na yasi wai adani awutu aka kira bi na yasi wai akwara we to Okristoni awutu amra puyase amra yasefo na fa Yesu Kristo se nya to kwa ho na live life no in the rightful way na wuachi kuntabu ho Jameso amen yetu da sokwa wasi yenu na membo mkoko yenu na membo mkoko sasa membo mkoko kaneno sasa membo mkoko kaneno se wana wa yesa ne mai so membo sa bra wabi awo Kristo mo a onye nyankopa hini onye nyankopa hini sanga siso de da amen why trono or the stamp with team so e solid aka so ye bia onye nyankopa hini onye waka ndi emeri omenti Kristo mo ndazo e wadamai ogbo ebinti asoda mo modamai mo ebinti asoda mo amokoro no bokoro no ebinti asoda mo me no kase ya me pato be ntare shemore wo mu sheri wase waka asioro ose yenu na me bom kokko ene me bom kokko kane se me bom kokko kane se wona wo yesani mai no se wona area right wo yesani mai no wonne ne ko pahini wonne kwai na ko pahini no heaven was a broker unye nyango pahini emonko na wa ko hebe na go ya bonzam na ko no man no aba ana da bonzam you go to suba ko no matter what ba ko ba kum either have you will go or have gonna suffer the blow all Kristo no janiya se to baby David was not just here. For years, someone a two baby, a mother of one go slowly. So I didn't go in a room to buy. True for all one child. We show you, but you see, Jameso, amen. Now, what is that? Was I Kaoga girl? Was I? One is animal. What is animal? When you go by him, when you go by him, if you say you go by him, and you tell me, 1 Corinthians 9, I saw the better way. 1 Corinthians 7, you go by him, you put my call, and turn your brother. Yes. This one is all around too much in the brother. Count yourself out. Let your daughter go. Tell me who hear you. Tell me who hear you, my Christian. And I say, who is the one I want to know? The power say, who is the one I want to know? Only the good part here. I saw the one I want to know. I saw the one I knew the Yatia. As I say, I bought to the neighbor. You are seeing to water in Ebra. It didn't go ahead and just life. Hallelujah. Amen. Because one you just Christian. I know the demon good body. So just say, into an until Abraham on God. Hallelujah. Amen. It is all about a kiss over there. Slatin and Abraham. I live in a picture of boy. Righteousness. I live in a son of boy. Yes. Mary Magdalene. I live in a boy. We don't hear from the side here. The two of four, I live in the one. Mr. Master Matthew is so good on you. So I'm behaving. I'm more than Wiaseni. We can't go change a man out of place. Praise God. Amen. Let's do the Bible. 1 Corinthians 7, 9. What you say? And I say, who is the one I want to in a good party? Who is the one I want to in a good party? Who want Adam? Who will be Adam? A drama for any of us on some for our son for ourselves for any of us for our person for any man on the man. Praise God. Amen. When we are actually on your mark, a bit more ya, when you go before Baum, so a cell in your show. Yes. To the listening to you. Our home. Shansi awule. Na akobosa akosubra wadu. Na ekra na kohuna mani. Keka bawo mani. Ene mere manda. Ene mere ma. Wane yare. Ene mere manda. Ene mere manda. Mama ene mere manda. Ene ya no ana goso. Eno a. Mama ene mere ma yare be. Eda. Ese no ana ekoso nipa bebre do ho awurugura ma Kristofo binim. Mbusa abra no. Oto dwom esu no ege. Oti akonwa so yo hene esu no ege. No ege. O wa bam enso deal with cocaine. Ka eno no de epen ho enti won fa hwe ho. Praise God. Amen. Tons asema galamsiefo no makutu no agene percentage no de gunu bodom. Hallelujah. Amen. Ya di dize amma no so on fa nko site. Ekoma omu yi kwai
no fangu caterpillar mu se grade mu fa nya dwuma no so ne abobo yafo no bia yakwai no akoyi bese over 6 gallons e de amom no agiska ne grobotom omunya tete so dem ukọ heavy enyeye okwenye hallelujah amen ibinuma ebo man kro no ni nyina so omukọ asosore ya na bi no ayo ze odi bono ne za na obegina so dem kwazara me nda ne ye program no obeyiska kese ye se wa qualify to heaven me kan kwa che so oboa usika no nko bia usika ne ntime nye watemuda babron gan aka o se da no usika ntime nye nkwa dabi na abraba a wo boy no tene ni abrabo no e na de ko heaven yes jebe so amen kana mre na wie 1 Corinthians chapter 7 verse number 10 what was I any before any before krono ani obi an ni brebrade yes we mininti no mempene obawe ho sa sera be obenya adekoro no eni bre ise ni bra banipa mu aba odi agro obekun sisi eni bre me sam afa obekun ato atwe no afa hallelujah amen na nya ni bra jusu mp nko bi bekunu bien kuno nya poison woni miro obi abekun obi dabi nti so be Kristo da pa heavy akwa na me asem tu efo se Ɛmmɔ ni miro obi yes ade nyina mu da aye warefo ne woni ko bi obi yere woni ko bro bi kuno enya kura ensamfo ma che kura ma che o yiri tifie tatare pa no bi jere na no tu hiri na woni nye wunim sa wo peto a hiri are na wonsiesie wo yere hallelujah amen na ni didi nkrofo de achiza na oboapa no no mo ye namfo bi onsamfo so tototo sori ana no mo wonum kasa kura na bobo moto ne ade nya kura o heaven kwansi asiewie oni brefo bi anko heaven praise God amen yete do choko ani brefo ani sabofo ani ntokwa omo mo pentokwa babia wote obia nim se wonye nti di an ye bo e de bata odi wo kura no se no kura no e judgment ayitia wo ni amimfo Kristo ni wo ho ma mi modi papa ye bodi an ye de kasempa jeme so amen ye de do go ani amimfo go wonyina nya ko pahini no wonum nyina nya heaven ko hana ka mu bitie sana kana mu bere montie afi wodware motem ho afeli ya ba Kristo na wabum bem Yesu Kristo mu hallelujah amen abra na ya maji Kristo ne ya no sensu bamboni weni ewom ya maji Kristo de re ayara wabuyem bem awadi Yesu Kristo din awadi Yesu Kristo din ani ye Nyankopon honhom praise God amen the so be wias from anese ubeyi Kristo ni na ufiri wiase apraboboni no mu a ubeyi Kristo ni mapa yes nti na ma wo mu na bobem nti kane abrabɔ no wafirim ɛdɛ na waba Kristo mu na Kristo mu gya atɔ na nka wabi obem na kane abrabɔ no da so mu kyerɛ wadwen sakra na enwie pɛyɛ ɛbrɛ ni nie o sakra wie a Yesu Kristo bɛgye wo gyeme so amen so Kristo ni wopɛ heaven akɔ a ɛma wobra sɛ wiaseni nti gyeme bɛsɛ meka gye nyame ma nyinaa ne sɛ yɛwɔ nsonsoyɛ a ɛda wiasefoɔ ɛne akristofoɔ ntɛm Malaki 3:18 last quotation nti deɛ woyɛ bia mani ba wuru sa woyɛ kristoni mapa so ɔte aseɛ mani ba wuru sa woyɛ kristoni mapa na enipa hu a wɔn nhyɛ Kristo animonyam wabrɛ ba papa a wobɛyi na die wɔ ho no nti gyeme so amen Malaki chapter 3 verse number 18 yes ana masa wuru so se yende watini ni wobone fontem nti se ye be Kristo for ya esense wuru sonso ya ede watini ni ede watini ni ene wobone fontem ene di osum Nyankopon ene di wonsum no ntem ntem praise God amen ene te say we tell ni onokre kan te say nyakura o tell afo no we tell ni onokre kan te say nokre nyenyenyenyenyenyen nipa ndे niema na ba de wagye wogye ya na busa ni sika no sa agis kaka bebo wagye advance ni nyina wapam niema no ompam e ofre wade asem na aka ofre no se mekoye ni tin enso gu ntwitwa obi kura timi gye obi niema na kura na yira na ya afi oba hu ukoka pe oso aka se tia me
Pesa Amen. Mommy and Sakra Yaji. Now Sra Hill Abay. Manson Soya. I'm new Yasif Antam. Huya Amvan was someone in Shum. No Shiana and pretenders out door. A Nicky Suman at Tenene. Ninamela Hanam the Assembly. I better call. Ramina Wubo in Yamabo. Amen. Of your born in Jay. Amen. All of the 2 hours on Kai. Amen. Now, Cosera no pay, as somebody buy ye. You need a tear for you and tear from a bra. Now, the mayor toss you know. Yan Quajan, 2 million share. Amen. You don't pony a bank as yet. That was a short munyam. One of my co women who said, "Oh, see whom soon said that Christopher, and you as a phantom." Just some 2 million concurrent uncles one way. Need more bright Fatawu Yankupon Woodin, as Opiana about who to me. Coswami and what didn't be as 7 upon my Nasi Trasia. And a back at the for no name and such about Udimo. I should want when I was 2 minutes. Coswami and what in the Kayana. Amen. Amen. Awurade ahye Ɛmmɔ yara eye yahwefo ene yetiefo nyina ahye ene anopai enkwaje semo a Awurade enam yeso ereba ye Awurade Nyankopon hwa se dɔhwere baako ne kakra ne oni atena abepem sabre mia mepacho mede asɛm no eba ye enye obi bia se evangelist Ojera edi adodo na edi ne meno no o hwe akira kwan a ye wo Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction Kumasi Sokoba Wood Village Bola Junction Kumasi Sokoba Wood Village ne eba ko pe e wo Kumasi ha Bola Junction ana me pa cho ye wo ye asore ye ukwere bia ye Bible anopa 9 ene ye hyase awietu ni apon ye soft penny ye kofar bai ni studio ana ye tia ye Kenya miasem papa ena no pe bia wo bia uradi sha Soperi Odifo Jacob Bechi. Prophet, God bless you. Ukere bia no obetibe aba na oni yen abehia ayempabo. Oba wa beto ye sopeni ene edifo ne adwumafo. Evangelist Ojera menso oba betuma yinyira beka bom na ye de wa yempabo ewo krisom na wonso ode adanse bebri ene beko. Se upe enchiremu bia na se upese oni atwetwe nkoma. Dodo a ehwe ewo Facebook no na se YouTube no number no ene da screen ase no. Number no at the screen I say 0243819756. Social about TikTok one number no and I'm the 2 jaro. And I'll go proof for my number at the hall 0243819756. And yeah, your soft penny Jacob Bechi Prophet the number I don't know. And evangelist Musu Media and it was 0240985196 0240985196. Emu bia wo fra ye beje ofeso na ye no atwetwe nkomo eyempa bofam bibia ye benya brede adaje ne no akasa uni asoro bia kwa mekanfo eye no kware gidi asafo erema Sokoba Wood Village branch obetimi abana woni ababa ye asore ifere bia nso watch night adajo 10 dia hyase Ghana time na amache no miensa 3 am na yapon bebe daniel ya asore me pacho bebre obetimi abesraye na yaye empabo asum kristu akodankwa na meka wo se eye na otwe a etwam no last week na ye share nanso mpabo no ase na ye empabo a enya senketo akora wa wentimi ama bibia no ko Facebook a eye Prophet Jacob Bechi TV oko holba program le nyina ededa ho no kana channel se eye aforobodwumadi ene eye nti dodo a ewo life no so a montimi ama program no bebacho bebre empa ho efrise nyame adwuma ana ye gisika no se ye de ye crusade ho asem ne ka ho nsem ye bebo ho dawuro no be se bosome ntam nie no eno na ye de dwumadi ne nyina ba na wie ne mum sika ne de ye gusu a ye hwe kwae nti wabebo bi kura obetibe asade bi abepie so onfa wo de man so a mepacho bebre obetibe abe support ye na yeni so ade hono no abem evangelism na abem kese crusade na abem
number ni 0243819756 0243819756 0243819756 idi abeba Jacob Beche osende o momo no na wafreda mano enipa ho adwuma de enti so frɛ baako mienu na obi ampeke a sa frɛ eno ntina evangelist me number no so me de aka ho no ofrɛ prophet no anya no afrɛ me number no 0240985196 na enkomotwetwe bia ho bia no ye ne o adi Nyankopɔn hya adofo no nyina ebrepam ye besai eno ahia kosoa da edi entra follow me and follow me TikTok and Facebook no ye evangelist Ojera Facebook and TikTok no dey evangelist Ojera ada YouTube no nso so eye Ojera TV na me asem kutu ade ebo ho dawuru ene ho ana ye papa prophet Jacob Beche messages ahodo awurade nam no so aka bebre over 500 messages enye baako different topics upe bi etie na me asem trudo moment of truth no kore mere eno nso okọ Facebook wa prophet Jacob Beche TV prophet Jacob Beche TV prophet Jacob Beche TV on Facebook and TikTok also prophet Jacob Beche TV o search ya ebe yaba messages bebre ere wo ho ana YouTube no so ya prophet Jacob Beche oko tuning ni nyina enso da ho gogo kra o search ya ebe yi profile bi biaba be say dodo a epenya me asem ene dan kwara o be follow asem yi God bless you all before ko yeso ba chia eye me ankasa my daughter Obaya Santoa God richly bless you men kasa bebre I am from Nyankopɔ inshallah yahwefo ede adofo ede aboafo gira Nyankopɔ inshallah Malija Samson Wese God bless you Malija Samson Wese America bye evangelist Nyankopɔ inshallah also abedwane life no yede mu besia Kristo ya adobo a yebesai ene ahia ave before ko yeso no machia prophet Elijah Echampo prophet baby ada no pay wo bia Nyankopɔ inshallah yada bu nyina wase Kristo asundwe enka obibiara amen.